Geçen ilin noyabrından beri demək olar ki, hər gün Gota Çanturiya Gürcüstan parlamentinə doğru yürüşlərdə iştirak edir. O, ölkəsinin getdikcə daha çox repressiv xarakter almış siyasətlərinə qarşı etiraz edir. Nümayişçilərin kütləvi həbslərinə, polis zorakılığına və etirazlara görə hökumətə $110.000 çox borcu olduğunu dediyi cərimələrə baxmayaraq, o geri çəkilmir. Biz demişik ki, sona qədər burada olacağıq. Hələ də buradayıq deyə, ixtisasca vətəndaşşünas müəllim olan Çanturiya bu həftə keçirilən növbəti yürüşdə Associated Press-ə bildirib. Bu kütləvi aksiyalar dalğası ötən il Gürcüstan hökumətinin ölkənin Avropa İttifaqına üzvlük danışıqlarını dayandırmaq qərarından sonra başladı. Qərar, uzun müddətdir hakimiyyətdə olan Gürcü Arzusu Partiyasının müxalifətin saxtalaşdırıldığını iddia etdiyi seçkilərdə qalib gəlməsindən az sonra verildi. O vaxtdan bəri hakimiyyətin çoxşaxəli və sərt baskılarına baxmayaraq, yeni repressiv qanunların qəbul edilməsi, nümayişçilərə, hüquq qruplarına və müstəqil mediaya qarşı hücumlar, aksiyalar böyük və ya kiçik miqyasda hələ də davam edir. Ketuna Keraşvili çərşənbə günü yağışa və ailəsinin də bu təzyiqlərdən zərər çəkməsinə baxmayaraq, Tbilisidə keçirilən mitinqə qatılıb. Onun qardaşı 30 yaşlı plastik cərrah İrakli Keraşvili ötən ilin dekabrında həbs olunub, ictimai asayişi pozmaqda təqsirləndirilib və 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O və vəkilləri ittihamları əsassız hesab edirlər. Transparency International Georgia'nın məlumatına görə, 2024-cü ilin aprelindən 2025-ci ilin avqustunadək azı 76 nəfər etirazlarla bağlı cinayət təqibinə məruz qalıb. Onlardan 60-dan çoxu hazırda həbsdədir. Onlarla insan isə yüksək məbləğli cərimələrlə üzləşib. Çanturiya deyib ki, o güya yol bağladığına görə 56 dəfə cərimələnib. O bu cərimələri ödəməyib və ödəmək niyyətində olmadığını bildirib. Amma yeni qaydalara görə cərimələri ödəməmək həbs cəzası ilə nəticələnə bilər. Bəzən mitinqdə iştirak etməyən, sadəcə oradan keçən şəxslər də cərimələnirlər. Jurnalist Maryam Qavşbaya fevralın 2-si cərimələnib. Baxmayaraq ki, o məhkəmədə sübut edib ki, aksiyanı jurnalist qismində işıqlandırıb. Hakimiyyət güya sabotajla məşğul olduqlarına əsas gətirərək 7 hüquq təşkilatının bank hesablarını dondurub. Gürcüstan prokurorluğu iddia edib ki, həmin təşkilatlar nümayişçilərə maska, göz yaşardıcı qaz əleyhinə sprey, qoruyucu eynək kimi aksesuarlardan ibarət avadanlıq veriblər və bu, polis ilə zoraki toqquşmalarda istifadə olunub. Təşkilatlar isə bildiriblər ki, avadanlıq jurnalistlərin aksiyaları işıqlandırması üçün nəzərdə tutulub. Nümayişçilər üçün yox. We're fighting for day one. We've said that we would be here until the end, and we're still here. I mean, they've tried many options, they've tried many methods, whether it would be financial fines, whether it would be, beating us, propaganda, etc., etc. But we're still here, we're still standing, we're still strong, we're still together, what's most important, and yeah, we're going to continue the fight. All those boys and girls who are in prison now, we're trying to protect our country from pro-Russian forces and pro-Russian government that we have nowadays. I truly believe that this unity is gonna lead us to Georgia that our ancestors have always dreamed of, and the type of country and the kind of Georgia that our future generations deserve.
თებერვალი. ჩალურად როგორც ახლა აქციაზე ვიყავი გამოსული, რომ გამეშუქებინა აქცია და იქ ყოფილიყავი და ამ დღეს დამაჯარიმეს. მათი არგუმენტები ის იყო, რომ არ მქონდა არანაირი ამოსაცნობი ნიშანი და ფოტოაპარატი არ არის საკმარისი, რომ დადგინდეს ეს ადამიანი მუშაობდა თუ არა. იმის მიხედვით, რომ ჩვენ მტკიცებულებებში წარუადგინეთ მასალა, რომელიც იმ დღეს გამოქვეყნდა ჩემი სახელით, კადრები, საბუთი, რომ ნამდვილად დასაქმებული ვარ პუბლიკაში. ხო, თუმცა რაღაც დადგენილება რომ ჩამბარდა, იქ ეწერა, რომ ხო, არაფერი არ მიანიშნებდა იმას, რომ ვიღებდი. მაშინ როცა ვიდეო კამერის კადრებში კარგად ჩანს სამუშაო პროცესი და ხო, რომ ვიღებ ჩვეულებრივად და ჩემს საქმიანობას ვასრულებ. Government tries to create this narrative that there are numerous attempts to overthrow government, to violate constitutions, to have sabotage-related activities, some particular NGOs, and they are organizing some violent acts. This is one huge core narrative from government's perspective. Another narrative is to, and another attempt and goal for the government is to stop all the independent actors in the country, to limit or shrink democratic free spaces in the country, to make unable independent actors such as NGOs, media outlets or individual activists to support democracy in this country, to fight for democracy in this country, and to at least, for example, to provide legal counseling or protect their basic constitutional rights, etc. ასე დღე არის იმის დასტური, რომ უცხოური აგენტურა საქართველოში ვერ იქნება წარმატებული, ხო? ხედავთ, ხან 50 კაცი, ხან 100, 150 კაცი გამოდის, უცხოური აგენტურა იკრიბება, მაგრამ მათი ეს მცდელობა არ არის წარმატებული, იმიტომ რომ სახელმწიფო გასმოწოდების სიმაღლეზე სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ძლიერი და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ ასე მოქმედებას. სახელმწიფო დღეს არის ძლიერი, როგორც არასდროს, შესაბამისად ვერავითარი უცხოური აგენტურა საქართველოში ვითარების არეულს ვერ შეძლებს. ნოემბერში წესით შევა შესაბამისი სარჩელი ყველა იმ პარტიის არაგოინსტიტუტურად გამოცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოიაზრება კოლექტიური ნაცმოძრაობის ქვეშ. ეს არის დემოკრატიული პროცესი და ეს სარჩელი აუცილებლად შევა საკონსტიტუციო.